enthusiast na niendete muno maundu maya megi technology tondu gutie mundu matagagia enebi na nikiona mundu ang'ang'anaga piu kugia ga smartphone utengerania na ke na thi uri rathie na technology nikio igua nginya mundu ni oya hethi mu jigua scoba guo ukariha pole pole yes ile hago ndigiri oguo na no igua mundu akura ati me akue ko maregagira mita-ini me akue ko mikonya mamekonyaga and is locked ndungiri ko mithogotha riu technology is wowing na gwe technology ya thikũ ici ri to mwago kona ndereba namba ya ndereba tegithi no itene tegithi tiari cia andu othe hapana no tegithi they were not even cheap ona mwiretu angiahirirwo ri no igwa andu mauga agiragwo na tegithi tani wanyanyagwo muno oiretwo gateo na wagiragwo na ki na tegithi kwaje ogirwo na tegithi cio cietagwo kenatiko ona ni ciainirwo ni riri I think ni mukaramani hele buru wa mukaramani wetagwo muzee moja mwiretu wiragwo ati agiragwo na cia kenatiko baba wacira ni atwaraga icio ithe wa murugu kenatiko no ciarĩ benji ni agithukimaga tene no kenatiko ciakuagira Hilton Serena na ciarĩ Mercedes icio citiarĩ cia every Tom Dick and Harry ona kũngĩiguĩkire rũgongo atĩ we ũrutaga Nairobi atĩ he andũ ronirwo na tegithi na rũgongo ciana ciaku ciĩ maciringi kande cingateirwo bithi ni wamenagwo muno no kawe mundu tari kihariro you see our taxis actually is not overrated so we have the online request when a smartphone you can order right from as cheap as 150 ginya nduthi yani wena ciringi gana ni ogwita mundu na thimu oke hari ori pin location ndio na utikare mwene wetagia Uber litro cab ino geta wathia there is Uber litro cab kwena the other one kwena ginya faras ni nyingi na technology one thiete muno na Bolt ni ma Uber ni marehete helicopter ki abuse wo muno tondu mametagia memeo but you see I think the Uber chopper iyo ni mabaga makagia access ya kuria uigaga indo tondu gikiopokia ndege yuke mioro mundu cio akure yuma itheru reo gikanzu na nyamu ni abatire nyamu ni rugire ucoke ukanzu i makuyu kana wajengi iyo ni mamba korora hihi utari ati akimondo kana ye andu wanandikwo ngatheti-ini akuitio bank statement riu the car apps icio ndoragwo muno aca icio itire maundu maingi meoka ni uwika atia ni ukuriha riu ri technology one thiete one step ahead kuria kundu gwetagwo San Francisco na Las Vegas uguo ino micii ino minene kwina kindu gitagwo Wymo the Wairimu Wymo ri no nyite undu kwa undu ti Wairimu Wymo ri is a fully autonomous vehicle autonomous ne kuga atiri tegithi ici ri ndiri ndereba nĩ ngari no ndĩrĩ ndereba nĩ ũramitwara nĩyo ĩretwara nĩ na system rĩu wĩ haha rĩ wa request Wymo rĩ na nĩ gũka gũkũ no ũtuĩka hota gũikaraga kidogo ũguo Wymo wa me request ĩ haha rĩ kĩndũ wa request wa mĩandĩkĩra Kijabe Street ĩgũkũ haha ndũkĩkĩrĩte nginya destination ya kũrĩa ũrathiĩ ĩgũtwara nginya ho ĩgetwara iyo nyenyewe uikete ukona kifarani kiregonya na Wymo ri nwetiketi uikare o handu hothe tigo handereba hau niho Kenya tungiamba kugwira mathabu one Kenya tutingiamba kumiingira tondu one we are very superstitious
No, it's in operation. San Francisco. You are going the first one. Na Los Angeles. We are talking of a third world. Uramit yayo kinya kura your Wymo has arrived. Please close the doors and press start trip. Why get out of we start trip. No komena go to make a day with you. No go no ginyo hige murago. Please close the door. Fasten your seat belt. Yes. Oh, not to me either. Go kuro. Hey. Why did move? No, it's driverless. Ndereba. Iretwo. In a system, a program to farasio the. The way I make it. Wakinya eo kuro besa yokore. Besa yokore ha. How no ginye kotogia batogo ire. Ege agakore ha. The yago kore. No, I don't like you na ekirwo ruthiomi rutari very customer friendly. Yes. You have arrived at your destination. Please pay. Please look at the surroundings and pay $3 for your trip. Kariha. Your payment has been confirmed and received. Have a nice day. Oh, Kuri. Neo Kura. You have arrived at your destination at Kahawal West. Please pay $2,000. If you don't pay, I will take you to Moranga. Ipeleke hata huko ni kwetu. Peleka mimi. Take me. Mwaka ekirwo mekana. Huko no ekiriro. Nako ina statistics ya kwanyu gicagi. Huko no ekiriro ndu murango ndungihingura utarihite. Ginya dirisha. Tondu no tumire dirisha. You have arrived at your destination, not banana. Please pay 3,000 shillings. Siado! Please stop arguing. Magioro ni muthii na moro ni ngari. Nitafuja ikio. Nitafungua wewe. Na uache upush. Please turn down. Aliambia ni nyamaza nini? Kuna unjinga mingi. Yoke muyarithia ithungu. Fasten your seatbelts. We are about to go at 150 kilometers per hour in the next 5 seconds. How do I give you a minute? Oi! Kwani umekasirika? Haikuwa hivyo. Ukira kama mudhuri. Kuri. Huko ndemo thike of freedom ya ithemba. Ati niwe oyi. Ngari ya Wymo. No ameigira ii. Yako iga gwaka iro tha cio tuku ii. Ekwe ati riu riha ngiri na ume. Goku. Ndakora no ekirirwo undu mirango ndingihingura utarihite. Na dirisha ndingihingura fast. Na ekirwo nginya thiomi cia uguthire tene onoko ne cia kwanyu ekamenya ritwa riaku. Yakura hamvure ne tugukuhura. Hura atiriri. Kinuthia. Maroho maria maratwara ngai ne me ugukorwo tuku. Ba. Sokera bite pitiro. No, nä tå rä very unique challenge. Yes. Nä wä tagio na kambu å kiuga nä å kinye kå rä a å rathire thimå nä thirire mwaki. Yes. No kå rä haga na thimå akwä Wymo rä wan gå kå rä our roads are not very network. Wa infrastructure na ingä ona nä unmark ngwä ciona kä gä å ka gå kå rä no kambe karemwo kå hä tå ka kå rå tarwo isabu wekä re hau raini banana raini akå ria which line raini banana nä kanyamå gaka which line the destination is unrecognized. Please try again. Try other destinations. Kama ni other destinations zinaenda kwangu. Wewe kå ndwara kå akandä hau kä a ngiciri tingä thi kä a ngiciri. Our database is not considered an information. The name is not in the database.
Guku ndirakwira wa mbere for one not to abuse. Yes. Mundu ena ngoro ya irigu ri. No agetie. Ogo no okay. Akwira. Welcome, Commander. Welcome, Commander. Your Wymo is here. Please enter and fasten your seatbelt. Wakira. To go a boot. Marigo na maembe. This car does not carry cargo. Kagigira maembe ka biti. Riu guikara giti kia mbere ukauthe ikondo giti gia thutha. Gagikuithio nginya njau. Kuri. Eto athitha. Welcome, Warrior Guru. Where would you like to go today? People how? Mihango karagita. Please try JKIA. Kaura mafu akona haraka kuiga hakuhi. Ni kwa ndege. We hangye. Gogo ona Nairobi ino ri. Guku niguo gitubara tutari twega. Yes. Andu na ndereba thia akona kuria kuria njia ingine isipokuwa hii. Ane Wymo wa ngari ndirahuthira maguta. Koguo no athiange. The Wymo is fully electric. Fully electric. Ona ukandike hau mioro. Yeah, kwira. The farthest we can go in that direction is Kennel. Ejiga ihode nguo ya bathi. Ogo no ekiro maundu maigana ona ma gakinya hau gacoke ga program thara kona thara eke atia gakarega kaundu ka program undu tikona mulika mwisi akarekeria thabari hau. Kara uthika thuku mathi nako wega muno wakinya akura your Wymo has arrived just to your destination. Please pay $3.58. Thank you. Please use Wymo again. Tũngĩgĩra iria rĩ muru kwaĩ korwo ikanga nĩ gũcokagĩra stage ya ngiri no kũrĩhete igana ũkauma stage ĩyo ĩngĩ ĩna kenda na 30.